wongeye guhindura umunyezamu uyu munsi hagaruka Kabwiri. Izo mpinduka ziri guterwa n'iki? Adolphe we bite bigiye nta nubwo twamubonye no kuri Fede match. Après match ya Mukura, Adolphe yagize ikibazo, ntiyashoboye kwiyantrena iyi minsi ibiri yose twariko turagira, yagize ikibazo nicyo gituma mutashoboye kumubona uno munsi. Reka nshima Imana ko tuvuyemo turi bazima kandi resultat uko zabaye rimwe na rimwe football yagiye injuste, irefera kuri resultat nkawe igitego kimwe ariko physionomie y'amatch peut-être ntuyirebe. Igitego kimwe gusa kiramwakira gute n'umukinyi novuga twakiriye neza cyane, turyohewe kubona twawutsinze kuko n'umukinyi uciye dusubiza ku kibanza cyacu cya mbere. Novuga rero turishimye cyane kubona twashoboye kuronka amanota 3. Ushobora kuba hari umukino wabagoye kubona ayo manota 3. N'umukino watugoye cyane kuko match ntiyari yoroshe. AS Kigali n'umukonkira direct turiko turagwana, turwanira igikombe, nawe uravye effective ifise, uravye ngene biteguye. Novuga ni match itari yoroshe, twayiteguriye ko itari yoroshe kuko muranazi natwe ko match nizitworohera cyane kuko tunagifise n'imvune nyinshi. Novuga abakinyi bataragaruka, muri rusangi twakinye neza, twashoboye kwitsinda naho match yatugoye. Wongeye guhindura umunyezamu uyu munsi hagaruka Kabwiri. Izo mpinduka ziri guterwa n'iki? Adolphe we bite bigiye nta nubwo twamubonye no kuri Fede match. Après match ya Mukura, Adolphe yagize ikibazo, ntiyashoboye kwiyantrena iyi minsi ibiri yose twariko turagira, yagize ikibazo nicyo gituma mutashoboye kumubona uno munsi. Yagize ikihe kibazo ko twaragize umukino kandi yagize ikibazo, yumva atameze neza, bamufata ibizame byo kuraba yuko yoba atari malaria cyangwa typhoid cyangwa ikindi kintu, nicyo gituma mutaboshoboye kumubona. Undi utagaragaye ni Kamara, ushize ari abitsinda igitego uyu munsi ntiyagaragaye. Abakinyi barahinduka suivana na match, suivana match turiko turakina tukaraba icyo tumushaka kuyu. Nibaza muri rusangi niko tugenda turaba tujera abakinyi, turabe yuko dushobora kuronka resultat nziza. Yari yaganije yongeye kuvamo, ni imvune ye ya kera itarakira mwamugaruye mbere y'igihe. Yarafise elongation après match ya Kiyovu, turagerageza kumuruhurira kuri match ya Mukura. Uno munsi twamugarukanye, novuga yababaye hahandi nyine, nibaza ko ari akantu kagize ku nicyo gituma mwabonye ashoboye gusohoka. Toza kubuso ku cyumweru uzajya Musanze, ni ikibuga kitajya gikunda ikipe yose kubona amanota 3. Mugiye kwitegura gute umukino ku cyumweru? Tugiye gushyiramo imbaraga. Match ya Musanze ndazi kwitazoba yoroshe, tubasanze wabo ku kibuga bamenyereye kandi ni equipe ubu iri en confiance. Novuga rero tugiye kuraba yuko dushobora kurekipera abakinyi bamwe na bamwe bashobora kudufasha gutsinda ijya match, ariko natwe turiteguye, tuzogenda dukora ibishoboka byose kugira dushobore gukura aya manota 3. Abandi uteganya ko rekipera? Mbirizi yaragize iminsi yaratanguye kwiyantrena, tugiye kuraba muri iminsi ibiri yindi turabe ngene ameze, turabe yuko dushobora kumuintegra muri effective. Novuga ikarata y'umutuku yadushize muri danger, kandi novuga yari evitable kuko bofuma uronka carton wakoze ikosa rifashe equipe kuronka carton uteye umupira, ibintu bitari ngombwa. Novuga n'ibintu ntishimiye nanje, ariko novuga ni ibintu byo gukosora. Hama kuvyerekewe na amahirwe make, ariko yadufashije cyane, yaronse uburyo bwinshi, yashoboye kudestabiliza defense ya AS Kigali. Tugiye gukora cyane rero, turabe yuko aya mahirwe turonka amahirwe menshi, turabe yuko dushobora kuyavyaza umusaruro.
mutoza tugaruke kuri Adolphe n'ibyavuzwe ko yasabye ko mwaba mumuretse batameze neza bigendana n'ibyo bamwe mu bareyo bamushinje bavuga ko atameze neza ari gutegura sezitaha mu yindi ekipe ibyo byo mwarabyumvise havugwa ibintu byinshi ariko novuga ibyo navuganye n'umukinyi n'ibyo cyangwa n'abaganga ibyo dufasha kuko nivyo mbanzi amajambo avugwa ni menshi ariko ejo yarashoboye kwiyantrena ariko biba ngombwa yuko nawe nyine tumuruhurira turabe yuko ashobore kugaruka ameze neza wagira muri Rayon Sport urabona abakinnyi bose bakoresha ikibazo ubona ari iki umunsi uraza birashika mu mupira ariko ubu novuga yuko iyi debi ya shampiyona yatugoye cyane surtout mu gukompoza nk'abantu baba warokrise uvuga utuyashobora kuba umutitirere yakaba umusimbura wiwe hama ukaba oblige kuba ufise nk'abakinnyi nka batanu wari witeze ko ari abatitirere ugasanga siho bari rero ni ibintu bitugora cyane twagize novuga ni malchance tukavunikisha abakinnyi ariko nibaza yuko ubu tugiye gushyiramo imbaraga byose bakurikirane turabe ko bashaka kugaruka turabe ko dushobora gukora ekipe ikomeye iri stable kuko nibaza yuko kuva dutangura shampiyona nta na rimwe turashobora kwarinya 11 de départ nka match zibiri zitatu zikurikirana ni ikintu gikomeye cyane aha turagira tukerageza kugira exploiter abakinnyi bose ufise kugira turabe ko dushobora kuronka resultat murakoze nawe mutoza igitego kimwe ku busa ikipe ya Rayon Sport yatuvuge ko ikomeje kugira ya AS Kigali insina ngufi imace mwavuga gute nk'abatekinisiye hari ibibazo umuntu abaza ukabibonamo ubufana cyane rero bigatuma udashaka no kumusubiza bigorana ariko reka ngusubize ku kibunyabufura kuko ntubashye reka nshima Imana ko tuvuyemo turi bazima kandi resultat uko zabaye rimwe na rimwe football yagiye injuste irefera kuri resultat nkawe igitego kimwe ariko physionomie ya match peut-être ntuyirebe uno munsi twamerita gutsinda parapozi indi match twakinye niyo match nziza dukinye uretse match twakinye muri Libya ni twakinye munsi ni match ireflecta neza image nziza football nziza nibaza ko yes ni kimwe ku busa nk'uko bivuze kuva naza muri Kigali nsize rimwe sinzi uburyo bw'itisi na ngufi rero niwo ugomba uzabibari wanyuza mu kubigenda iyo bundi kuri jewe ndi satisfait kuri football dukinye ariko ni desu kuri resultat byapfiriye he muri tactique kugira ngo utakaze umukino ntabwo bijya bifasha cyane ntabwo bijya bipfa ni kosa twakoze rimwe kandi iryo kosa tukunze kurikora kenshi kurebye nk'igitego twatsinze kuri polisi kwihuza kuri Jairien nuza igitego cy'umutwe ku muntu uri libre no munsi ni iryo kosa nyine twakoze ni ibintu tugomba gukosora ariko ibindi dans le jeu byari byiza twateye mu izamu kenshi twagerageje gukina neza nibaze ko ikitangaje cyane iyo dukina nk'uko cyangwa ejo bibaye nk'uko babigenje mwari kogeza cyane Rayon Sport ukuntu yakinye ariko no munsi sinzi ko Rayon Sport ari nziza no munsi ni Rayon Sport yatsinze ko Rayon Sport ari nziza niyo Kigali ari nziza watsinze bine kuri Rwamagana uyu munsi igitego kirabuze ese abataka n'iki babuze cyangwa iki nizengere ntacyo babuze ni concretiza juste au occasion tugomba tubona ikindi gikurikira ni urebye ama centre twatewe no munsi ari menshi gashobora kuba receptionné peut-être ni présence tugomba kongereza muri sifa d'opération cyane muri za positionnement bushize hari igitego effectivement twatsinze kuri Rwamagana ubona Fabrice yageze muri sifa d'opération ari ntuzo yitanze ariko no munsi zabaye nyinshi kandi twari duhara ariko positionnement ntabwo zari nziza cyangwa movement ntabwo zari nziza ngira ngo nicyo kintu tugomba kongera gukora cyane Manikre byagenze bitingiye masibo yagize ikibazo cyo rutugu kugira ngo yagize urutugu rwakutse nyuma ngo yasohoka yari bisanzwe
no gushize yari afite ikibazo muri cheville muri mita muvanamo no munsi agize ngira ngo contact agomba kuba mukubise umugere mu neza ku rutugu ni yagira ngo agize Samuel cyangwa na Eric sinzi muri abo ntabwo bisanzwe ariko umutoza muratakaje n'ibyo shampiyona cyari na ngari cyane umukino ukurikiraho iki umuntu mugiye gukosora nta kindi kugira ngo tugerageze kuba famille meilleure mu gutsinda match zacu rero fo dushaka kubyo dutsinda match kurikiraho kugira ngo twigire kandi nta nubwo bizabyoroshye nkuko bishaka gutekereza kira match tugomba kwirwana kandi kira twese hamwe tugomba kwishyiramo imbaraga kugira ngo dushobore gutsinda match